Damali Kamokorwat konstituensi ubak Renikton El Tongkar harangkat ubidio jongka CNRD blok Mokorwat ubak ai lau renyang batki officer sorkar naka office jongka PHE PWD baru naka office jongka boarding harangkat ki pasto batki rangpa balang jongka balang presbyterian mentaka sengi kalayo bania kendulang haka balang presbyterian sakwang naka benta kumno ban penbiang ya barok ke jingdon kam nadu ka surok ka ka boarding bat ke lenti ya jat na ka benta ban penkre ya ke jinga seng sinot ka ban long ha ke ne ka balang presbyterian sakwang house name arajar arpusan ha ke ni ke sngi haswa ban le jurep ya ki kato ke ni ki jaka kalayo ban penlong ya ke jingelang liu jingbut lang kumno ban pentelo ni ki kam ban yo ban pentrai ki skim beper ya ki baladep ban bangkerpang Nia kini ke jingeseng KGP Sinot baru nakaliang kinongelam jong kabalang presbyterian kelapen sengau ya shibun ki jingdon kam halor kini ke bentah. Jong ka jingeseng Sinot le se shisnem aswa banwan ka jingeseng Sinot ikme denti ban deplot baro gini ki jingtre ta kane ko phala hakaba kampat judon hangno hak jigepi juga ki jingtre kane kandon hangne hasakwang hakaba ngila on pendep ikmo bon ki jingtre hakabak pajba kila yo nong lepa kin yo yaj lepa kin yo pendapkam lepa ya kijing mentoi haswa banwan kaji yaseng kata gara gaji kerkui ka bangai i ka bakam judon hangno bar nga kwi denti bakane kan ka history ya ka baka jingjok to kraw jo gaji yaseng kan haswa baka jing seng kan poi ngila yo lepa ka roy ka par na kam ta ka jing dot kam jong ki pajba ngamdan di aratin bakini surok ki balayo bar sanction ka bakini konektor babon hakaba ka list kadon hangne tengah ya kebakin yo wan pentrei ya kini kijing trei na kapat ya ke department ya bakin simkia ya kene ha ka bagi persang bathau kilat kilti barok bandom don kijing mi daw ndai ban pendep baik ya kini kijing trei da kijing kersan da kijing trei jong pi pat ba na kijing snong ba jong kepala kala bandon hang hang tai lese kijing sngo konyo kijing bom hun ha kijing perkhat banong balai uta umiokam balai uta umiokam re kerpat AJP kakol jungi kalong banjo e kasurok kakol jung pi ka snong pi ka balang kalong banjo e kasurok ten mar katang karpa to ngi nom penmi ka no ka daw jung ka jing e dan ka jing knyum dan ka jing knyo hangno namar bangen achieve ya ka kakol ka bakham kraw banjo pendep ka surok ka banong ka jing ka khu ga rejiesen ka jing ka khu ka snong thau par we ten mar katang karpa ya pi ka baro ki badan ka bang kwenti ba ka non ka jetrelang banjo ko friend per department bang kontraktor ki bangon trei ki surok hakaba kanong don kijing daw rekin la pendep hakapor babiang hoy ni don ro kijing tre ke bahe hakaba na keleng ke PHE ile yo kan sedang ya ke bangariyo ban yo ban ra ka sanction hangne ban yo to hamman lagi truying kijing tre kala ya chakma ke gila sedang kijing tre ni don kam haduk kata kanele kanong ka bae haduk kata la ki don kijing penuet na marka haban ya ki bon ki per ya ki bon ki plau ki bon ki ying ki sem jong ki parashnong par thao ten ka me kijing penuet hangne hang tai kanong ka bae ban pendep ki skim ru ten mar tai kerpat hadu kerpat ya ki parashnong baro khoi bangin sim lang ki ki kle kwa bani i ba ka skim kan dep ka por ko biang kumbala plan ban ba ba kin yo kan menit dong tak kilometer rekam biang sing ram tak ke isu tu orang pun kebarang Teto, kat ya kebangila berlek nak ling sarkar, inya persang, waj isu tu bakajing rekam kejing kuat jungi kibril kam jukut hi kuat pelak makan. Berkatu Henry Haji Syah pada kalau maki resources pada kalau ni betul. Te kedai kata tadi warla kata maksimum makbet nanti ba nak kalian je kaji sanction nanti kasinat te kandai ke bahetam. Moh eskuat orang ipi na kalian jo ki sanction ye ka bak sarkar kan wanra ha kan ne jo kre ngi sino nadu ye ka bangila yo bar ka banang sayo kan dai ka ba hetam ka umpat jiyo benar kata ka baik tulis mana ye ka bak sarkar kan le na ta kan ka sino hang ne sakwang te sesentang ai kubli pi baro kubli sibun to kubli ndalan bakat ki long yeng long sem apo jo ka balang bau nda ai ka jing ka jing khia hakaba pinla ban perkre bukrum nor jo kini jing perkhat ki bobon nam ta ka badai bat ki jong ka balang he bro ko we sa hayeng hasem ki don kambon ki jing perkre ki bukrum to bule nda ku ki yo ki medu pe kia
baru unda pli kilat kelenti dalam kemon jong blai hak kamai kaji kebir kebiang hak ini sistem jong jibur krek kerang piang ngeri jeng sesinap dak suhun kemon sim ban yo ban ai kebam kadi ke tiak kadam ya ki problem ke wana kerja sesinap sesin pan ai kulai fi le shibun le menurut pergi ini argut pastor pastor lain pastor saur mak pastor ai pastor menurut tak boleh sih udah ini pastor mereka lang begini pastor senior pastor jadi pastor yo neo dan pergi ini pada fi barok ki pastor ki medan kita mempesan nak kena kebalang berkunjung nah cuai kebalang ke badan ini idon roh ne batngi nak liang di department nak liang jong ke PDD idon ni SDO alaso bati balik UGI natang idon roh nak liang jong ke PHE idon ni SDO ba ngusau bati cuai besar ke badan kunjurung idon nak liang jong ke boarding di bawah idon roh khatam nak liang jong IBDO iba babun ki jajkam ki bede ben ya kendu bat I kam hak bede berkini ki kam sispas ni ya kaba I nak leng kabalang ke pusngo mene ke jindon kam ya ke boleh sibune ke jindon jo video ba long bru ban kam hadu kata-kata nam ta ke jipun kre ya ke jeseng bat ya baro department kat ki badon hang ne ni sko ban dia subha nambar pengidon lang ka jingkir kle aka bangen ya syakri ya ki pajba hakan ka dong kathan isngau rumah naik beli kecil don jong ke rela ketenat boarding ke bayi bakwar kumbu asisten engineer idon lang barngi hang ne idon kam hadu kata-kata nak department jong piru dan ai ke support ia ke PHE department ha ke ba ke lapha seki estimate bati suthu wa ka pisar kala don setang mat plat ban siu ia kene ke ban ai connection te ha ke no por ke ba don kam ban ai ia ke power connection idon kam hadu ke kata nak liang jong ka department PHE ka support ke je trelang nak liang jong ka tanat boarding nang tanat poi ya ka jing kam jong ka power ha kini ke jaka badon ki machine ki badon kam ka pom ismo tho ba ha kan kam hadu ka ke jing kri lang jong ni ki pajba ki brew ka snong kam tam habadai kini ki pumping scheme namar ba don kam ka maintenance ten ba tang kam hadu ka ke je trelang ka department ka ki pajba jong ka snong bane petlang ba kitiar kitar kinong kibane idon kam hadu kata ya ka jingkit kle nambar ba kitiar shin kidu lati kena bet ba ka kanong poi hakani ki pumping scheme ande pada lumbok bana yo ki source ki badai ki gravity tem don kam pom don kam e ka kala supoi bet ber ar so panta ande kum kini ki pumping scheme kan kam maintenance kan kam jingkit kle kam kia haka badai ka department nak le borsnong bane shimlang ka jingkit kle ki brug baterai kin pet ba ki machine kin don curricular maintenance bon ba ki tiar sorkar hak bangi ong ba ki nong pet ki nong peniat ki penong sngo kum ka tiar sorkari hak batim don jir kle ara de ban mobil kim ai mobil te kum ta kim ba hak ban sim hak kartenyo ki sinot ban sim jing mantoi ya kada kadong ka thanji baro gowe ngalai keren menin baru engineer nakot menin kemet lawan menin engineer jong ka pedudi ya ka bangi la persang ban list ki priority road ha ka ba dia pentre kum ban penhe ke ne surok la karang don ka PNJ swai hende ngalai keren baru engineer bingin thaula ban widen ban penhe ke ne surok penu sakwang ya ka bangi kapngi apala ka lai kawan ke ne surok ngalai sim priority ka khamat ya ka bangi penhe nantai na jakrem hadu hajaut ka bolong kam hadu ka ta bangi penhe ke ne surok tinggal sim ki gin sim ki badon kam ki bangi I bakalong ka jing mentoi nang takkan ji kre ere jeseng kabalong ka jing mentoi permanent nang taki pajba ha ka de ka dong ka thanjungi gin bu kita kum ka priority ya ka bangi dia persang ban budin nak sukar ban penyo extension ka por ko biang tingin yai ya tre nak ka por ko pau biang ki jing ai kublei ki pajba jong ka ne ka snong rakwang he berkoi snong penen sakwang bar artri snong ya kalau sim ne kajing sim try ya kena kajing sinot bari ti bani I kajing sinot ka bano kajing ka bajok bari ngi ai kublei run teng ka first 3 ya ka bakli sim piana du mentakum ne bani don lang kajing kra ya kena kajing sinot bom de shu tangka sinong sakwang pen sakwang teh dai na ka first 3 hero baru koi kila ya don ki tip antam na kling jo chairman jong ka research committee bat kiwe
ki nongilam ko mat yung kapre haka bangi la sim khialang kum kitrai un perkre ga Jesus snap ikmelati ba ka lok job o kraut ai ko blei pisin hamman la kitruin haka bakin yo haswa ban wan ka jingaseng iso kuben makidon ki officer ki badai nakasnong la jong haka bai ba korbar balawan barwan tre haka ne ka snong jongi haka ne ka konsumsi jingi badai para snong pardo parsnam jingi pasung thu ba bari kimilti haka ji alam jong kumu SDO menta pada kuah pan ai ka congratulation kejing ai kublai namta ka promotion jong ya ka ba ina yo promotion berlong engineer namta tungen ai jing thapti namta kan kublai sibon tang kowe kalong ba ngenom akri ya kejing ong jong SDO jong sekretari ko balang bat sai kumu SDO ina ku engineer ya hamlet ku engineer ti inom na sa kumu SDO tingin ya thau kilat kenti kum no berle ya kata hak bagi Mudul bagi banyak perpoi kisurok sini tu di sana kasih na yo. Desa sak kita di mereka. Tenrei idon kiwai pat kibanta. Waksan kutuk anta. Idon kita anta. Kita bah wala dah kentuk lu kadon kam decision committee juga Sina decision committee juga berikan butir kita. Bagi kau kamu tuk lu decision committee juga perstring itu saja bah boleh kita kemudian penhek kita surau kita makam sekawai pada surau serta sesilian nok nasi tak serum keguai kita tinggal siapa nak kalian kesina tu kilawan wan ni nak punya tarik te kasinat ni supun ite kene ke jaka ke bani long perlong ke jingeseng ka perlong ke jing pakatkan ke weekdays ke ke badan ni badia ka tai setai ke ba long ka jaka ke perlong artli ke jingeseng sebai te kasinat pun pau ke jing hun jo kata ka bayu te kiwi ke bata pade pat kelat kiwi te nak lihat kasinat di ong tak pol ba kam dot kam berpositom ai reception committee juga perstring kat positom kan lek kita di keduk ban kong berkuai dalam kali hanya di kesem beladap pada itu nilai keduk yang periode besar belum di-shoot nilai terbuka kita dalam jangi perstring berkabalang ni sukuban baik melejungi lawan mentah dengan tip ambil tak kasih menekong ila akisnam gebun la kapto kasih mensuai la ya simkhia ban krek ke jeseng begitu ikam bala yo hani atai ludi ni kuero ide kiji perkrek ina ke baca i bar ke ba i kabalang in hap pau ka pasti kabalang pau so men bani i ke jing tres i bentar pat isngo ba kajing dan lang jangi melibat ni bat kajing itu mata jipi berkat jing seng mo kalong ka ai jing kerben ran sim hai ni pat ba kan kajing yawan jangi haniro kalong ba kung kupustri ba kabalang ni mani budin ni makan ni kajing seng ka ba hang ni ka sinat ka panami kisnam kana he nang he makam ta mani paden mo ba ni hap kre sibon dan len jangi ka komiti pengkre ni dan sibon tetap tekam ka bangi lagi pasti ruka balang, buat di kerben bah nangnir pat ini budin ni kibun kikam, pat ni kerpat di terlang jepi borok nak kalian jong ki besar bukan nak jenglam jepi tunggu nikmat, dengan kerpat no ini bernik masuk. Nak kalian jong ikum kan gaji kenulang kun terpestri bukan balang, lembat ki borok beda lang terpau di kerben, buat kemau mana mengenam don pol sibon maka pol menai kenduk tersiter. Se ladon kanu ka ba kejing benrap ni kejing pandisai ni kejing ajimot nagal yang ki kamtam itu besar ladaki nagal yang video ngidon ni nagal SDO ka